Beta 12 tour tin nero me turu now take a turu ka chiel ki Acholi e Boma Ground e Kitgum district ma turu na tika ward mere o ber ma Beta 12 tour ka nero ken ma chala we take a training kere chawa na team Beta 12 dak bene bo bi kelli wuru live e Fun House TV ki ko ma kay cher YouTube bi no kenyo e one ya itami be TV ben bo be kelli wu koor ki koore so be mera tar min neno kit ma chal tour bu wor kere Lango biruma ba gom do tu aji minati ma be to albot ki dagete wayne ker ki ngo wangin wang magen gi go Acholi kit ma meta kere pen gi nyango ne Acholi tie ma tekto to dak ben line up team ka ti obi mini wi ket ma chala line up ti kere pi Acholi ne matini dak ket ma chala pa law ben ti kere ne matini ka wane ki ko mo ti ki line up Acholi wati ki chat Derek ma ba chaga wati ki win Ronald mo ba chaga char Walter mo ba chaga wati ki Pierre Justin mo ba chaga Tuwe Rogers mo ba chaga mono eno defense midfield wati ko Felix mo ba chaga Gandu ti mo ba chaga Obedi Brian ti mo ba chaga kidong Yela Dominic ma ti mo ba chaga i forward watika nano OT9 ma antio bichaga ogip Norman timo bichaga kidong onek Alfred timo bichaga mono line up ma TP Acholi kidong bena law tio mere magere to ko ene ber petu ma yodba to ko ber to ma tek mo ma in kumika in food PIO e ba Boma Ground e chairman chak mak mere word ngwe bien ekidum kane were nen ken ma chal to ko ber ke beru ma lier wa bi teme ki tek wa man ma chal tammi TV mikil wu to life ma knock pe no ngene fofa pe gitige yeger ne mir to bo bien but we shall try our best ni to clips mo go ma knock ko ber ka bayne so stay updated to ko be yape yor dong be ke ka chok pa pier de ke no to ko yape ci wa bi wara ni mam nan kel ma chal to ko be wor ke pen to be ber ma tek to e ba Boma Ground kayne ba bineno ba chole wi ken ma chal to kono tika word kere subscribing olo to itami bay TV were non detail dichu ken mo wor kere ka chela ki dong bene luo Fun House mono kama fan mogo ji ma Acholi team ki law team tika te mo ne kay cher ken subscribing ye bene bi no ken ma chal fan mogo ma bejo ki nga ma data ka team ne kono joti team ne ning en ba be bay wen ken yo in bet ki kar mo olo to subscribing luo Fun House ti were non Jimmy Wenker be work e core che da meta che mono che be work e ba con timo punto 12 che ti wunyo ne so be ben ma bede 12 Hey, Northern Uganda, I'm Felix Acholi. Let me hope you guys are ready for the big game coming up on Saturday. Acholi province us, Lango province. Come one, come all. Let's hear our province. It's me, Felix Acholi. See you. Acholi province, calling upon everyone in northern part of Uganda that there will be very big derby this weekend.
Thanks, man.